Hadin ka jingmi no jong MLA ka umroi constituency na kaseng Congress kabala penduk mensim ya kinong yalam kaseng Congress ha kene ka constituency bad hadin kumba katok nepor bakila thong ya ka ad hoc committee na kementaban pentelun ya kikam hapo kene ka constituency kene kaseng kalanang yo mensim hadin ka jingwan penyaso jong ki lai pongot kinong yalam bad kinong kershan sya kene kaseng na kementaban penklan ya kaseng Congress ha umroi constituency. Lapdiang ye kini kirang ba abad kilong kemi kibalawan ban penyaso Asya Parti da working president ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uba PNCM nangta hakjing don lang jong ba ke lengkhoi ubde vice president jong ke MPCC u president jong ke parti na Ribhoi district uba Charles Marngar uba East Enai Hing ubde ad hoc secretary ke parti na Umroi constituency bat kiwei SR Kurba Josaya Shadam Lembat Kipalok Jufi Iba Francis Sinclair Veronica Nongklau Tera Sinclair Bari Panora Rembai. Haba ajing keren kinong yalam keseng Kongres kilong bagi menteri jong sorkar MDA kibal penmi ya shibun ki jing keno persya ya keseng Kongres ki klaim kenmau ya ke parti Kongres kebal le bahaya ke jela barok kawai khamtam ya deputy chief minister ke jela ubal ong bagaling jong keseng Kongres kalangam Henry kini kinong yalam kilong bagaling jong keseng Kongres kebal syong dagi ki menteri sorkar ha ki por ki bladam kadang scam bat kadang nyai telun ban ai ke jing sekri syaki pajba ke jela bat kum juru hakari barok kawai kum kadak jong gajing pen scam bat kadak jong gajing pen i bakaseng Kongres kadang yang rasong ki nong ilam kilong basyan on sakhot da gajing ilang ka bahe na bentaban pen scam no ye ad hoc committee syaka committee ke bapura jong kene ke constituency basyan pensayo ye ka full fledged block kapag indon ki president indon ki secretary indon ki nongkit kam lase don mat na kaliang jong ka block ki ban le shot no syaka youth congress don le ka se ka to ni se ki ban mo Nomor biar berpenghaya ke Youth Congress, ya ke Mahila Congress. Arti Arjat, ya pi baro, syaka Parti Congress. Kajing wan jong pi, kalau kajing aimen sim yang ni. Mana Maria Poi hang ni, apa ya ke kemat, kita pun kita kemat rang ba, kilong kebi kita pau kemat, kisamla kita pau kemat. Idon kajing kermen, kajing wan jong pi, kajing priesok jong pi, mendagas ni syaka Congress Parti. Makai sekarang bah, pidon ka daw, pidon ka nongrim, pidon ka jubab, balai pipenya sok bak Kongres Parti. Ngatrai nado bangyo ya ka state Meghalaya, hadu menta, ngatrai petang yo ya ki babon ki mati matjat, jong ka Kongres Parti. Wana piong ya ka jelang manu ba ai, ketika Kongres. Dan api orang mana ai ka district council six schedule kanet bandriu jongka constitution jongka India ketika Kongres gidang don ki rangbas nong gidang don ki right gidang don ki hima gidang long try kendeu karang dei ka private lang kam dei ka revenue lang namar ka gidon ka district council mana ai Kongres mana ai ka Nigrims Kongres mana ai ka Nehu Kongres Mana ba ay Ribhoi district Kongres mana ba ay ki district baro haka state Kongres haka portion share Kongres ni kampe na kabenta ka jing bahajong baro nadu hak pli hadu hak jat uba mentoy uhe uhany ru mentoy hi uri upedeng ru mentoy hi uri upai ba ru mentoy hi habaro kiliang kumbalong menta te ka jing mentoy nga igalong tang namala den sendon da kadam haka bagi yo tang gihe gi pak na thai la su thu hi ka malada la set no na tlong ni bai shong harum te hap shong ter khong botre kontraktor kabil ke bas pulak u yo 10,000 kiwe pat de botre syukur ki yo bara syukur namara ka bokut ka de ka sorkar MDA ka balale ai di kam hari per Kongres barok ngi mentoy lang kador kamur kam dahyar ku bahyar menta
เป็นบิ๊กแต่เป็นบิ๊กเหี่ยวเขาไอเอตั้งบาดแค่นี้กับใบก๊าซกับใบอุ่นพนังกับใบดีเซลกิวิกิจริงๆมาดอร์ดัดเทียบสัชปปนิวเขาชิบไม่ละดับถ้าดองสกุลทุบบักจริงจงพี่ก็จริงวันเป็นโซ่จงพี่ว่าคงจะสปอร์ตที่พี่โดนเนี่ยกันดาวก็โดนนี้ก็คอนฟิวชั่นเนี่ยก็จริงลังหับเร่งจงพี่นามาราดินก็จริงนี่เนาะจงอูMLAจงก็รอยอีบาจอร์จลิงดอราชาอีคุณสวีทแล้วมันงงยลามbangga sutuna dia pergi bawan penyesok parti mentakas ni bawa ada yang padon official candidates pia join ke parti dak jingmut ban penklanya ke parti kadai don ki bang kumnun ya join parti klem candidates kumnun long rang ba snong klem nong snong kam ka bon nong di bandon snong snong ka bon di bandon shwa ki khot jong ke parti kongres in sarai mano pan yele habang irai manoban yele kadika rai lang ada orang ba ayi ma bisa pala la kumnu ru menta ngidi ban job bongut nambah lagi job bongut wai kanong kajing mentoy ya kari ke jela baru ke wai kabaar kanong kajing mentoy ya ki parti wokas ima banlen ya kata habang ya tri sitom te ada na komen ya habang ya PM ya kinong tri parti la jong Tama gidi banjob be. Banjob gabamot kalong kajing elong kawai api ke blok. Lada yale unu udah itang bare bami kman kumu embali. Henry haki babon ki kam le ase kalong kajing mentoy lang yang ibarok koy. Pimla aban len ba iba Gabriel nang tinanong sto indo nakal ti banjob. Pimla aban len bawa Karnes nang tinang mogorot nakal ti banjob. Ikong rona nang ti ilanang yobor. Doktor siling do udah tangkan dobut nyopu ibut. Iba Gabriel nanong sto indong tam sandi pobut. Iba ada nang tina po jirang idon kelti banjob. Nyimpat kain lut. Nyimi kasanar po. Tempat kain lut parokoy. Kam him dai pan artatin. Tada masuk banong yepi ki parlo ki papreso bat ke kongres parti hakan ka janmet. Kreisitom nadu mentah. Ban poi haka thong job bangin poi ban cross yung number live ho bangin yo ban form sarkar ladang yo ban form sarkar ho number live ho kam lei ngindai hi ka main coalition partner ka ban long gumalong hapo Maharashtra pitip ba ka kongres kay ilang bag ship sena tre kalong powerful ba kine grassroots ke bon gid khot kine kimi siya budlang don tang katong ngot kibalia budlang but solongo ba ta monta na kadum nai la donu kibal ma phai no ai go yo play namar habang ilay kleng ki sungutu bakaseng kongres kare keseng kemudian nongrim kamlong gosuk bansia pet keseng kongres kem daw kremia we orang ba awalai kedu bangawang abut ban pet tang ba nga subi ngokla habi kan pet te harga por ngi pa ga yo dokumen nelang kaseng ban yo i ba ki pathmai kinawan penyeso bakaseng kongres jongi kumulong susen ke distrik ni tangai pi te ba dokumen kajing don jong pi kajing wan jong pi kan ra ka kubur ban pengklan om tangi kumroi re grip hoi barokowe baraka jela jungi barokowe kumul ong ba shas ke peng ba subaya pi barang scam ba hakaseng haka parti begidan ninyele karbala ban multiply ngayong barabor halajong ke area kelma hutun ke parti yele ban penroi ndin pelong daw Ikiwe pat ban peroi. Maka takadaw ngadap na yung dokumen. Bat ngamarotin ruem. Bakane ka sengkong kres homroy kanang klan kanang roy kat parami kisi lengba kayong sitom yung ka blok masa tungsian bat lengba kayong sitom lang yung pi baro kilong kami kilong pa kisamla kita sungtu banyane
hakanorim yang keseng. Kongres kumtaka ling kabelajar ngam. Hangahi kari kejingkeren langwir. Kejingkeren kelam detip. Uklet ila dia baulong kumtu baulong. Hadu kerdan Deputy Chief Minister usyong hakatakan ling nadu pasdam. Dam tang kade katem kabamenta udon hak NPP. Dengan sengau berkadega kam kapa haram kejingkeren haram yak kita ibalale AAU. Kat pengadang budur haladir kejing wanjonga sici sen pat sya kongres saci sen pat ngapudan kami teketin. Ngaken mau kejing ruai ha kepalang presbyterian. Coming home nevermore to roam. Ngawan pai sakama syuk nganai. Idon igap ibangamdon bat kaparti kongres namar kidau simet. Rege jindon jonga ngatrai na baro angne mde bangaitu sarong ngaitu ijingsya. Ngalarung sya parti kongres nadu kapor bele election i professor AI Masyari. Ngada pendap form bat ka passport size bat ka kapor ke kemau bisa kat sadaka registration fee. But ngatrai kita kapor bat iba PNCM ro impat poinel hi. Haus nam syejar kendai sepak propom. Galai kendo yang Srimati Indira Gandhi hadali suapakan syasiat agapor kolong Prime Minister Jongkar India. Bat adien sitayo bangala poi siye labna bagala syasiat. Kai ka bangamot paniathu umdai bangaitu sarong ngamot ban om baga kongres kelalong do long senam hapo jonga bat ngam dei su nong wei kadai tang ke jingwan phayen kala bende na ke ryong te lakum bakala lenti lakum letit jingkang saying jong ki wei nomor ba katulung yeng la jong la syarat ne na kinur ke gidau simet ke bangam don por baniathu akmat jong pi ke ne por te kerpang simet ngakwa ba mapiru pilia keli bat jubab yalade kai gadau bangawan pai sya parti kongres nganom keren syu ya kai gabai ba PNCM iladep keren kai parti kongres na kejing lap na kejing bisar chongapat na kane ke parti ke sensyare ke India ke BJP hato kele yen lek wan bat bisar mapi saka eipat ke parti ke padang long banele persya ek parti BJP hai India. Pinjubab gede ke NPP labakala. Pinjubab ek TMC dang bakala hai. NPP le ngani thu ipi kadai tang ke kerteng national nre empat recognize ka kum ka national party marka kriteria ke election commission kabu kat tangut de bandon MP yakata la ban recognize kum ka national party indai ba prinsip NPP kadang tangka angkat hamrwe namar kata kadang de regional yo don ba prinsip ba kelai tena pedenge national party hi hatom dei ke parti kongres kabadon kapor panele persa lada don ka ima kejing isar kai hakari kawelam da kawai pada parti dei tangga parti kongres habala ka we bha ka bor ka burom bat kejing job jong parti BJP HUP mano pada ka parti ka persa ring kongres kam dei tang benta ba la kaya ka kongres la ino kutswet la nela syat kela ngabut dei tai kitien uba ngai lang dhar ulayele na parti kongres ula job yau independent candidate ba SB Rumbai ba dalakut katem ke jung hadin sans nem ukenti syaga NPP banele election syaga NPP atau klemino klem syat kela ya kinong board kongres ke bala penjob iusan snap kabut karaibi wan soba George ubalaya rakti borok tau MLA baponam
ubat tebet. Ngai mencur. Teunia tangkat tem rumpat kot. A new face in the assembly, a new face in the Congress party. Klempen kot ya katem lapoi sa TMC. Tengah-tengah ong ngene ka jamir Blazibun ba George ba pila ino ba pi aipor ke Congress bangin yo ban form ya ka kom ko bedi. At least piklem le mbale ngai lang kanya kelas momen. Nangta Blazibun ro ba pilara ai ko burom ha assembly. Ngala keren ya kinong trei barang ba kijong ba George dang burom ngong kubur nga mencur yak ai ko ba piong bau pau ba ka assembly. Tang ba ha constituency tenil. Teka syong api tip ngakan baklane kadai na. Sakali yu ba George ulale ayu ba de constituency. Tengi syanong kendong kita ke rural constituency. Ngidon kam yu nong mikmat ha assembly but ngidon kam ha constituency ru. Tengi kermen. Bakane ka kongres kabatmai kidur khmat kabatmai kimensim bat kidonot kabatmai kin pentmai sajisen pat pentmai yo nomi khmat mar ba umroi kan susi kam deisho kan susi ka badang duk ki nomi khmat lane ban ong mdon kandidat ya kata te ngang suram baka parti kongres we ka parti kongres kamdon kandidat kata ko pemla nom bat na umroi kan susi umdan kandidat kelis ka qualification badon kami untuk kandidat bangimdan mangi hamroy konstitusi kwa kibakumno qualification bakumno ngiladan mat namar kata kita gilok kiba up yung kandidat kin mau kijing keren bo jung ba PNC kadai kijing isya kumno ni orang ba snong la dam don ginong sung snong lem ketunum yeng damata kongres kadang don tang ketunum yeng kampat don ka blok kumnong yin penmi yau kandidat kumnong yin bu yu kulai nadian ke kali sakmat kulai mujuk nyat tan tinggalon kami ka blok ka bantan ne kene ke parti kongres kandidat unsami wat puslai nga ong ipi kandidat unsami wat yau ino wat ong ibu Winston le ibu Busan nga skop tenat ban ngakwa bandon haka political party ka ba im baro san snem election or without election kata ka parti gadon bat panyaw sa kanong parti ka batray barasan snem ndeng kongres piong ka UDP da pidon MLA POE ka UDP bagatray ladam don MLA lakot fikren de NPP fikren de HSPP PDF bat kum ta ter kini ki parti ki ba im shwa ka election bat aga por election dalakut ka election dare mo kandidat karu kalaja ka parti kongres tem ngalamat lapun snam digi post snam haga parti kongres kidon ki program haga parti kongres kidon ki activities naman kane gade ka parti kabadon ka vision kabadon ka mission haga jing trikam ki chongka